sang bungong laye hana sote kamala ban nabi nekun di ulun yo kene wafun karap ngen sukren nyawang malaikat ban bandum sohbat dum kata sari gero imata langit ngan bumara sahanco duro dum asodonya Rasulullah netinggai dunia tamang Fatimah Rasul necum ni badada lehnya Aisyah jumba tala Sayyidina Hasan dengan Husain sambuh jarani bamuka sahabat keluarga hancur hati terasa Rasulullah netinggai dunia sakit di Nabi hai aki sang bungong kembe ban bungong laye hana sote kamala ban Nabi nekun di ulun yo kene wafat karab ngan sukrim nyawang malaikat ban bandum sohbat dum kata sari nero imata langit ngan bumara sahanco duro dum asodonya Rasulullah netinggai dunia tamang Fatimah Rasul necum ni badada lehnya Aisyah jumba tala Sayyidina Hasan dengan Husain sampuh jarani bamuka sahabat keluarga hancur hati